Nikola Jokić. Da li ste svesni koliko ovaj čovek ove sezone dominira NBA-om, najboljom košarkaškom ligom na svetu? Predstavit ću vam to u brojkama sve dok pokušavam da pogodim sa pola terena. Za malo. Jokić u 10. NBA sezoni beleži 12,3 skokova i 11 asistencija po meču i u tome je najbolji u cijeloj ligi. Istovremeno po utakmici ima i 29,2 poena, što u proseku čini triple-double. Dvocifreni učinak u 3 statističke kategorije, što retko kome polaže sa rukom. Pritom mu je nekoliko puta za to nedostajao jedan poen ili jedan skok. U čitavoj istoriji NBA lige Jokić je treći po ukupnom broju triple-doublova. Prvi je Russell Westbrook i njegov nekadašnji saigrač sa 206, dok Jokić ima 175 i lako bi mogao u nekom predstojećem periodu da ga prestigne i bude najbolji ikada. Blizu. 211 cm visoki i 129 kg teški somborac i pritom jedan od trojice igrača sa najviše poena na jednoj utakmici ove sezone u NBA ligi. Protiv Clippersa u novembru je postigao čak 55, od čega 25 samo u prvoj četvrtini. Istovremeno Jokić je veoma efikasan, šutira veoma visokih 61,2%, po čemu je 8. u ligi. Od toga šutira 69% za 2 i 41% za 3. To sve u praksi znači da se ne ispucava, ne postigne tih njegovih 30 poena, a da šutne 300 puta. Još je rano pričati o ovome, ali izvesno je da će 30-godišnji Jokić i ove sezone biti u trci za najkorisnijeg igrača lige, to jest MVP-a, nagradu koju je osvajao 3 puta u poslednjih 5 sezona. Mnogi kažu da je mogao da osvoji i one godine kada je pripala Joelu Embiidu, ali im bilo glupo da mu dodale 3 puta u nizu. Ako sve ovo nije dovoljno, Jokić u čitavoj deceniji ima najviše poena, skokova, asistencija i ukradenih lopti u čitavoj NBA ligi. I to sve kao čovjek kog statistika i brojke baš i ne zanimaju previše. Zato možda i ne čudi da LeBron James, jedan od dvojice najboljih košarkaša u istoriji prema mnogima, Drugi, ako me ne pitate, ga naziva najdominantnijim košarkašem protiv kog je ikada igrao. A sigurno i lakše pogodi sa pola terena.